Kipsang anan kituitos koburo? Asiki jioni masaya. Mara kikemao nekiibu kityo. Alabat kiki. Mwaliona pesa ya siku moja. Ana kikakilipan iman. Ako kikotakot kenyen. One time, sema one time. Hey, one time, sema one time, muwaji wewe. Ayo mwogindet makekuren Kipsang mwogindet kisom one time. Akikere pale betut aenge kityo kimakas lakwani betut aenge kityo. Ne amache utatu mariutieno ne. Ingen ile kikir kopi nekerke at break forever. Nguno koker kobote Kipsang. What is gonna happen? What is baby? Alright, otokotin mashabiki ba 254 Media. Ang betutab Brian, chotet ako TikTokers chebo kotetab Kolenjin chekabwa en reyondet ak inyoko fixen nekile Kipsang koboto Omomo Boss bana en kit nemwaat kele yani komong Omomo Boss bana nyokorir en reyona kole logoutien Kipsang bana yani kole majukumu chechiket kole kakomach inendet toretet bana koyob notet ako baby daddy nebo lakwenyin notet ak tajin lakwet nebo Omomo Boss koboto nekile Kipsang bana en reyondet ako kanyo nekile Omomo Boss anyokomwa kole I need a request or I need my child to be raised bana yani en yondet komoe kole makike lakwet tuguk chechang en reyondet akole kamsome nekile Kipsang en yon kole koinclian kat bana kotoretke ichendet koraisen the kid bana en reyondet ako kanyo komwa akichek ot Bernard Korir koboto nekile Koria Basu kole en reyondet ole kinyo nekile Kipsang bana en reyon anyo kosom kit agenge kole kile kole konyon nyosom en betut agenge kityok bana kole obokokun kit nemeriyutien kole konotet ak bana kole kibokokyi nekile Omomo Boss notet ako kit nebo maana en maisha nenyinet notet ak kikochi bana beautiful girl en reyondet. Mwana let ndengo lione mpenzi mtazamaji usifikani kama sisi rwajita ken comment section na meutin subscribe na 254 Media. Wadau si ndio tulizaa mtoto, hakuna mwenye alisaidia hapa, ni sisi na sisi ndio tutachunga mtoto, si nyinyi. So wacheni tumalize mambo yetu peke yetu. Hawezi jali kuhusu mtoto wangu kuniliko. Hawezi. That's a lie. You can take that to the bank. Huwezi jali kuhusu mtoto wangu kuniliko. Na huyo si mtoto wa kwanza niko naye. I have kids. So mambo yetu acha sisi tumalizane tu si peke yetu. Kimosh. Unaona mimi ni mti ya Cooley University. Comrade for life. Alright, otokotin mashabiki wa 254 Media. Ang betutab Brian bana kakomwongee kora notet ak nekile Kipsang akotestai kora komwa kole bichu kang'ololdosi kityo kolele le miten makosa nekobit en ireyu kole ane ak Omomo Boss kole ko echeken chekisiche lakwet ako mamiten chito netos kokochi lakwenyun the best thing I want to give her. Kole notet ak Kipsang kole ane kole mami chi netos komakyinewon lakwenyun ati kosob sobet age kobaten anendet nomokyini lakwenyun kosob sobet nemie. Kole akoi advices ichono ibu kole komatoibwech amun kimotoretech kesich. Kole ana kwondanyun notet ako Omomo Boss kole ko echeket cheisolutioni ng'alekyok. Kole ng'alechono ng'ololi chono buch kole komami kit netoreti kole ndongen osisike amun kole ane ak Omomo kole chekingen ako echek cheketore ng'alechotet kora ng'alekab kerib lakwet kole ko echek kole matochutyi ng'alekyok.
Monolete ng'olyon mpenzi mtazamaji nebo 254 kosipkei ak nitet amun kakochang biik chekokobwa ak ndereyot nyokokritisizen both sides bana en nereyondet but kakomongei notet nekile Kipsang kole kero haters kole stop kole amun kole yoche kindewo kany korong full stop ireyon amun echek komobosi kikisiche lakwet kole momiten nekitoretech okot agenge kole lakini echek kora cheketore ng'alechutet kole ng'ololi kityo en ireyon lakini finally ko echeken biik oeng kityo kole cheketore. Monolete ng'olyon mpenzi mtazamaji nebo 254 kosipkei ak nitet komoche isirwech kityo en comment section ireyondet kotko tomo isubscriben asomete kole sikobit isubscriben amun ireyu ko channel netai konaisin ak kobaibaitin en kit agetugul netesetai en kotab Kalenjin. Kimoche kemokyin bichutet kelenji all the best yekikonye kotar ng'alechutet. Thank you for watching. Ati naonanga tu wengine mnaniambia sijui nimeisha nimefanya nini. Amjui tangu 2021 nikikuwa depression mpaka recently, but imenikose. I don't have a good mental health for now. It cost my mental health because home pia nategemewa na kila mtu. Sikuisha, nilinyamaza juu what I was going through. Na ni sawa. Za zingine na wachanga kupost mtoto juu mnaenda kukumbusha mtu Kenya anafaa kufanya. Mwachane naye. Sitaki mkienda kuandika kwa mtoto wangu hapo chini. Mnamkumbusha mtu na baada anaongea vibaya. You just wait. I just told myself nimeachia Mungu. Juu asikushindwa eti kwenda. Ni watu wengi niko na connection na watu wengi wananiambia kuja nikuandikie wakugawianga kila kitu every month, but mimi sitakanga kuforce mtu nikukumbushe mtoto ni wako. But we shall rise. Mimi na mtoto wangu we are going far. Sita lose hope. Taji ataenda far hata kuniliko na kuliko hata baba yake. But it's okay. Naambianga tu Mungu aonekanie mtoto wangu na muombeanga na mshika kichwa. Lakini hata shule ako sawa. For the first time Taja alikuwa number 2 out of 35 na alikuwa amebakisha max 4 peke yake. I told God thank you. Because hii shame might last for long. Mtoto wangu alikuwa number 2 na alienda late shule juu sikuwa nimepata pesa. Na alibakisha max 4 peke yake. 4 max nga ango yote. She might last for long. Hata ikutroliwa social media, it will not last for long. Ashida, si unajua akosangi kitu anasema. Nilisema sitakuja kujiprove hapo kwa comment section yake. Sasa mtu angefanya excuse, angesema excuse gani? Mimi hadi nikamnunulia mtoto simu ndio maybe kama hataki kumcall na yangu call na yake. Hakuna, alikuwa ameblock hadi mtoto. Na ninaonanga kuna msichana mwingine hapa anaendanga kunitusi kila siku huko. Nilikuweka, sitakuacha. Nilisema Mungu akinionua nitarudi kukuambia. Anajitanga sijui it's more ama nani. Unaenda kunitusi kwa comment section. Every day mtu akipost mtoto mwingine unaenda kunitusi na mtoto.